wanna go to some place with animals. Say something meaningful, say something I don't know. I wanna know you better. The way that you talk to me, the way that you make me feel, I don't know if you're real. I wanna put you in that spotlight, looking at you all night. Put you in that spotlight. And also, you might be wondering why am I not out of school today because it's Friday. But actually, 이거 dortoare инgi хүмүүсийн төгсөлтийн баяр тэгээд сургууль маань амарч байгаа. Японд хичээлийн шинэ жил 4 сарын 1-ээс эхлэх гэж байгаа. Тэгээд миний охин эх 7 хоног яваад 3 дугаар ангид орох гэж байгаа. Тий. Амар хортой. Тэгээд энэ хараа сургуулийн нээлтэнд иймэрхүү хувцлаараа цэцэрлэг сургуулийн нээлтэнд иймэрхүү ягаараа гэж их хүрт гоё тавьчих. Ceremony гэж шүү. Ceremony? Яа. Тэгээд одоо чи 3 дугаар анги болоо сэтгэл чи ямар вэ? A bit worried. Hi guys, and here's our animal. За би хоёр нөгөө нэг амтныхаа үзүүрийн газар ирсэн байна. Яа ямар амар минь хормор байхгүй юм шүү тий. This is a green parrot, and here's a fun fact about them. Parrots, I mean birds, are actually the great grandchildren of dinosaurs. Yeah, Latimo. It's a kind of flying dinosaur. Called the Neko, which is the Ulang Muste. So in bed. So just on the Garam Jintig. Even after I come in bed. Yeah, and did you know that parrots can live really long? But not longer than humans, yeah? Yeah, I'm sure. Энэ тэгээд ийм хурц амтны кафе гэж тэгээд ийм уух юм уугаарай гэдэг үнэнд нь ийм уух юмны юм багтчихдээ манай жахаа хоёр нэг. Oh my god, turtle! Turtle? Yeah. That's an old one. Yeah. Did you know that how old is a turtle is actually its size, not its height like humans? What was that? Oh, тэр хардаа миний кондикшн харсан уу? Модон дээр байгаа харагдахгүй. What is it? It's a chameleon. Or is it? Yeah. It's a lizard, a pretty big one. It's sleeping, Mom. Be careful. It's a parrot. It kind of has stripes on it. Where is the parrot? Oh, энэ цагааны хараа. Энэ ямар хөөрхөн юм бэ? Oh. Энэ бүр амар том энэ хатаа. Заяа. Yep, that's a pretty big one. Yeah, pretty big one. And are they dangerous? Well, owls, I don't think they're dangerous, but I think they could be dangerous if you're trying to hurt them or trying to touch them, or they'll just get scared if they don't know you. Here's a kind of fact about owls. Sometimes when they're eating, they actually accidentally swallow things like bones or feathers. But it's fine. Well, they actually gather all that useless stuff they can't digest in a kind of organ called a gizzard. From that gizzard, they take all that stuff they can't digest and turn it into a ball and spit it out. It's a black ball. It's all kinds of animals. Here's a hamster. Here. Hamster düşüştü. Zarar minyakan. But Mom, be careful. You know they're pointy. Yeah. Where was this? Oh, not just a hamster. Golden hamster.
Cute. Тийм зулцсан юм шүү миний охин. 3 шиг жижиг юм байна. Cute. Оо, энийг хартаа. Энэ бэлэг өмсөд хурж авах юм байна. You? Энэ бэлэг өмсөд хурж авах юм байна. Okay. Яахгүй юм уу? No. За тэгвэл энийг өмс. Mom, it's just cute animals. It's fine. If you want to touch them, you can touch. No. Never. Why? Энэ right hand. Kaya tikku kita kan? Wait, нээч. За, Mommy. Nakad хоёр гарандаа өмсөө. Mom, it's just a cute little animal. What's the thing to be afraid of a hamster? They're pets. За. Now little. No, чи бүр авахгүй таа мө зүгээр илт. No, I'm trying enough. See, baby. Now little. Now let's feed some. Okay. Let's feed some animals. Энэ хардаа. Oh, here's another cool fact about animals, like a lizard. These animals actually are kind of cold-blooded. They're actually heated up or cooled down because of the surroundings temperature around them. They're not warm-blooded like us. People actually put like heat lamps like this one to warm them up. Let's feed some animals. Энэ юу хийж вэ? Энэ нөгөө нэг хот хааддаг юм байна. Ийшээ 200 yen хийгээд авах юм байна. First put money. Oh, okay. Yep. This one. Yeah. Okay, let's feed the ginormous turtle. Mas том. That's an old one. Okay. Ой. За, Okay, I'm a bit scared. Give it. Okay, Mom, let it go. I'll feed it this time. Okay. Feed it. Яа на энэ жижиг юмнуудыг хараач. So cute. Now, I think I know how to feed them. Just lay the food around in the ground. За үстэй. Hey, pointy. Pointy beak. Mom, you want to try? No. Come on. Okay, jadi aja mah. Karena sama kodok tuh midet pot. Awas tak. Kaçta uğraş orada taksit. Taklit ninget nise yapacak taksit şarkı. Okay, let's check them. But Mom, I know you're afraid of birds. Yeah, teka, itu nakpo ya takpo. You can if you don't want to. Okay, isin in hatta ninget. Orta kene. But Mom, don't open it too wide or the bird will fly out. Hello. Hi, Birdie. Ini mungkin bersota. Hi. So cute. Yep. Ya, Nana mungkin sih байхгүй штий. No food. Get out of here. Сая энэ ямар гоё өнгөтэй юм бэ? Өөдрөө хартаа дэшег авирч. Чи манайх руу дагаад явах юм уу? Do you want to be my pet? But just be careful with my big sister. It's tiny. Oh my. Сая мой. Жижиг амтнууд. Чи өөр гоё ярьж юу байна вэ? Антик хаа. Монгол нөгөө нэг бас ийм хөөрхөн амтны юмтай зайсан юу байдаг гэсэн чинь Монгол болохоор хоёул тэрийг авчих юм үзье. Yes.
тэгээд ингээд хүүхний хийгээд ингээд нэг цаг ороод энийг ингээд тойрч аваад үзэхэд дотроо бол 27, йенээр бол 2400 yen. Тэгээд тэрэнд нь ингээд уух юм цааргүй хэдэн ч юм уу тэгээд амтныг аюул ингээд тор морон хийгээгүй хүүхдүүд яг хүүхд авахад аюулгүй жижиг амтныг бүгдээр нь цуглуулчихсан тэгээд юм байна тийм. Yay! Заяаг энэ хүсэл байлаа. Энэ рүү орж үзээд та яаж энэ дотор бол гэхдээ нөгөө имээс бас бараг дэлхийн мэдээхэд хав бацчихар юм. Юу бацна? Тэгээд жижиг шар дэлхийнүүдийг бас ингээд хав бацчихар. Нөгөө ингээд I think we should get her to this place when she's older. Next year maybe? No, what about when she's 4? Let's get her. Next year. Та тэрийг хатаа бүр ингээ модонд налаад нэг том юмны хөөрхөн цаашаа орцсон. Бааттай бас хөдлөхгүй хамгийн том нь юм байна. Энэ цааш өнөд яг ухаантай амтна миний охин. Well, they are, and they actually hunt at night. And they sleep at day, and when they sleep, they're actually sleeping at a little dark place instead of a really bright place. Одоо ч та унтж байгаа мó үгүй үстэй. Let's go behind us. How big is this? Eat it. Cutie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 owls. And цагаан хатаа баасан юм шиг. oh, that was you. And also they're pooping. And did you know that birds actually poop and pee at the same time? Утимо. Yep. Sometimes when they actually poop on your head, you might think they're pooping, but they're actually peeing too. Тэгээд хүмүүс нөгөө шувуу батгаар аттай байна гэж монгол хүмүүс ярьдээ ш. Of course, I know. Тэрэлтэй дунтаад өгчжээ. Энэ хөдөлгөөн амт байна. Mom, it's Iguana, green iguana. yes. Sometimes the wild ones actually live in the desert, and they're pretty dry. Бид нэр тэгвэл ус амар бага бод юм байна. Тэгтээ нараа энд юм чигшүүлэгч тавиад өгсөн юм шиг. Yep, and here's their fruit to eat. You don't need to pay for it. Яна энэ хөл гой моёны харалтаа ямар амар хүн шиг. What's this? Оо, юу асгсан бэ? Is it sort of back? Тийм юм байна. And a stick. What other animal? Эцэг та барихуул гэх юм. Би бол чадахгүй юм. Mom's scared of animals. Mom, what animal are you not afraid of? What animal is that? Би бүх амтнаас тайсан. Why? Би яагаад гэж тэрийг таныг мэдгүй шүү дээ. Тэгээ ямар ч зан гарах юм мэдгүй юм чи. Mom, it's just fine. As long as they're under control, they're just fine. Nutin harta oh sana It's a bit weird one, but it's fine. It's fine, Mom. Everyone can be different. Японд хүмүүс нөгөө хүүхэдгүй хүмүүс энэ төр их байдаг. Тэрнээс ч бас юм айгүй нохоо тийжээдэг. Тэгээд нохооны бүр ингээд нөгөө нэг юу нохооны бүрийн үнд зориулсан бүр моол байна. Pet mool гэх. Тэгээд ганцхан нохоо биш, муурны бас юмнууд байдаг тий.
Загаснуудаас байна. goldfish. But the most important thing about keeping a fish is to keep it alive. Тэрэгнүүдийг харал та. Хүүхдээ түрээд явж гэнэ үү гэхээр нохоогоо түрээд явж байдаг хүмүүс шүү дээ. За нохооны нөгөө short stay гэдэг нохоогийн төр зур харж өгдөг. Тэр хоорондоо үс гизгэн янзалдаг юу байна? Pet hotel гэж байна. Water therapy гэдэг нөгөө усан эмчилгээний хүртэл газар байдаг юм байна. Тэгээд энэ доор имлэгч юм байдаг юм шиг байна. And there's even a place there's actually puppies. Ямар үнэтэй гэж бодож байна? За энэ хартаа 550,000 йен гэж байна. 550,000 йен гэдэг чинь та нар 25-аар хөвчүүлээд үзээрэй. За жишээлбэл энэ бор гүлэг 620,000 йен. It's нөгөө миний хөвшин ингээд нөгөө хөвшин цагаан үстэй Багш уу? Японы багш. Тэр юм уу яг ийм хоног гэж. Нөгөө юм уу урт битэй. Урт юм аа. Энэ нэг сахлахгүй нөхрийг хараач тээ. Hey guys, do you see this white dog who's sleeping? And here's his name, and this says Chihuahua. That's actually the smallest dog in the world.